Okay, that's a papa ye Veronica wa was on so yo ya check sound but you check sound no and fa Emma yen ma Gloria Miller and so abba mami dfe ye dase sanso so ena Joyce Tina Obapa Christy akwasi abakwa jokande idi mo amaka nyina mpa chaw yadamu asemo fa mo messages no emra na mo show mo hand by tamp na yenhwe na yentimi ma mo share up fi say ya na me say yen to bundle ma mo ankasa mo bundle na mo de edi mudwuma enu ntini ya na hia esefatase etimi ebo mo abaso ebusia yenko ya ma me ne ho ma me ma wa kwa ba no mama but your pom to say but nyame adu nana twene microphone ko ma ase or break akra ye ne ye twekọ na no mame na ye misa no na on church ye Richard Kwame Richard said they will see etie na ye nhwehwe na kira kwan na are hosem awom one na nhia nche won me pa debi one ni share di say na nyinsa ne ba ya wo hu ye no me pa na akwa se me ni shia aya yonko na ti one na ntwamfonyin me pa debi enti wani so no pacho wo ankasa no din ne yesen pacho me de akoso sewa o free breman ne bae sen na Kwame Richard otie me pacho osun wale o yituntum pacho na hanwi na no hunwi kakra anu hunwi ne yetuntuma na ase fofo ni bia yituntum okay pacho wa yi nitino sakola pacho okay sa odim ne maami fie me pachan adana oba ase no kwande na sie me pacha dana oba na me free yakoye me koye na me problem ase nka me koye ase me nya ni dini pa no aba ti me koye no me ye ya me na obi a me busen do se me didin ne ye de na so me fanye bone na me de ye me de hade kake no mo se side mo fanti madam fu bi ko na adwese ono abepa oni na dwon ku nti obepe didin na mame to ono no fle no aka se Richard na ekuo no kura wo beda ozapoa ye hu dini pa na dini be na wodi ye efina no se o ka se magimi ana mo de ni nam radio station akos aka che se pemi dini pa onim diabo ba che se onim diabo bachin onim diabo enti wote ho de oti ami bi sasa no o ka ase magimi mo de me na radio so nti wuti wutiri so no wa pampa so Kwame Richard enim si ade wonam radio so prison officer ya woni mo de na wa ba wutiri so no wa pampa so o ka ase ade betra ni ase 50 cedis ni 100 cedis engofo nsa meboa na wakobu pa akodi utwe no na ya ne ma mete won penten kwa wa ase mpedan ma obante na entere ma na ase enem woni mu duabo ahu me do be ko victory ho wate eyi ho no ota no so no ye de mpai boy duabo wate bachiru ai so wase wo betena ho obebu ne pa akwala no wose no wo bachiru obese no ani ma yefia kakra sa no eno wase wo ka se wajibi ode ne nam radio so de ne nam radio so me dini ena de aba se na mso tiga ne kan ye na no ndo ka phone free of na onfa ti ade achi ya me ko fi ade achi ya no ma me di 200 cedi e de abeja me wo ne ma me ye friend saying antimansa me pa cha o te brema hefa ba cha oblema adwum oton mole e mole me pa cha into the 200 cedis bro ne ma me na de bae me pa cha se ne ba na so family na so no na de brand na ne ba ne so family me na me se me so bebe ade na koduru no me fa me sanso te wo mo fa yele no okay we crowd here yenko akiri biem antipole me ma sima ba akopɛ asɛm we me yato menya baabi a me de befenti ye ma yemfa nto na na awie mpacho ye wie ya so nim kwan no pacho yemfa ho antipole blem abrati ya me da ase em say be 2 weeks ago ne ye ma mi story ya ya keka bi kire na fine say wanyini baabi a watifia de ni se nkamfunso we kura ke ya sa de be ba se ba me pani mu woni be ma koda ne ya kini we no ye hu no hwazan bi a wazan ya ha na me ye adwuma so enye ho a mesre ya ne nipa bebre Sompa Nkomo na ho nipa no hu no wo sha atade a kire se wo prison officer woni me rank woni me adwuma a wo ye woni me adwuma mu baabi a ka se baabi a wo ye adwuma no na wa be daadaa ti duru baabi a yesre ma me fo mpanimfo no
eduru me bia mofra so ye bre nkwala no mo bre we how ni amade na ade abeso wo be na so mi senya dan a ye behu no na mmom kwa me Richard de enka bibi mfa nkyere wo hwe wi ase na hokwa wo na wotimi dada wo sister pani kwadi ni di hunu bi a emfa so bi ani so wanyi nsen be pem saa bre ko mfie mienu wo si wunyimi na wodi number ana wo picture ko to Facebook ro obi abehu na bra enti sabi ade a wo de maami ne kwan so no na me ka kira antemage ana ne den antemansa kwa me Richard maame daachi binti o wo china binti bia na wona na wo no mom na ebehwe abusua no wo de oba na akosie de na kote wo ho anu on 200 aba wo ho anu de 500 aba wo ho anu de 20 cedis aba ya de papa enti ade a wo bai wa ye enti ye maame enti sabio wo mama ni bi no obi ne fast ha kwan we so a enim gu asesam ferriensam we nu mu a enti ka ya de papa a wo ba eye adwuma prison officer nya so wanya adwuma o officer mu a wo ye adwuma bo so a odi akatua wa wo hwe ne ba maame asemu emu nyina wate aba TV so aba radio so ni nyina waka wonu otuma ka wo be yasie okay ana wo sole ana wo ye de wo keka de ope aburati awada roma ye sole nkonwa so ase de wo ka no ba bi akwan da no ye mfamfa na aferi adoso dodo mema binom omo ha ma me da ase me da ase rapport odi Ibrahim Abrotia unia na edi nse nhunu saa we de mias min so kotodwem e wo ba bia ode ne kono wo se wo so me kotodwem ai mi kamisha da gatwa wo okay say Sompa FM o kasameti o minti because on say enye e baba akopɛ no wo no minim sɛ ne maame aye bibi di 200 na bade I think say kasakire bi be koso kakra wadawroma there be ne ma ne daughter had the bow 150 but ye pe ba bi akoda ne beda ne die no okodi no so one ne ntina bie mu a on pem pata bi ma no fa nya adwuma meti wase no on hwe ne ba meti wase on se afidie yi ekikino ne ba ne nye easy saa ba minim se ble papa mu no wadawroma ontimi ntwi wano asem woda no ble papa ne beba da be ebeba oba na otwi mienu mu ne ewo yo see na ne tena asem ele 200 cedis enye fe kura since our koye no on se enye fe de wo kan no me no ya adwene wadawroma na me Pablanti me fama wa me fa case ni ma na ekodi a kire ma me what here on say wadawroma on say me gusu nyina me se na because minim de make kwa sa prison officer bi kwa no onye prison officer wata de keke no koche prison officer do ye prison officer na mo da ma me abrotia wo de minim se bre pepe mu no nyame no be kasa mo wate ni me bi ase na emom susu no ye nwia bai in fact me nwunu kese nenso se de wo ye wo si ka abrante no wasem no wo kasa ko ni mu no se bi mpredua so di kan ne yadamfo ansana obeka cho se enko hotel etu nim ne tintin ne tuntum enwi ana ne tiri wona ne tiri wona se timare tiri wofu ongo betima gya ne tiri obetima gya na bogisa na so betima yi na bogisa bedo hu until sometimes ne yenso no so no obihia eya mo hu ne yie ansana mo so motimeto ana mo minim se maame no otie yen maame wa fam de oye wo ya sopa so utimi tabri 150 200 de mano enye ne menyina na ye minim se wo bi a akaba bo wo nanen nenso mesrewo batan hwe eye wo yemba ana obi na kwakoda eye wankasa wo ba eni abrante ne nkasa ensi konya se ye kan yubri bi na wanta se ka yaba what I say enade ebi obenya kokoduro atwemanson meka ho asem meguo ni mase memfiu mentiase ba bedum le bi no na wo hwehwedie onni bie echi akwan mesre obra asema ye kan no sra me sra ma no ntiase bia metawochi o ana minimum but minim ba bia mabre wotie betumi ana ye nyina akwa ye ni ba bia betumi okwa se bi mpadu se bi kwa na untimi nsode bi o nanso se mabre wotie atras no Jimmy di na opem asem na wotie media meka no oto ne boss ya entamu na bra besi ko ha dan ne pe bibi ma sister no nya adwuma no ntimi fa bi hwe oba we eye oba mama na up to Wednesday wa ka mate Wednesday me da se buru se Wednesday wan fama wallahi wa ma ase no mu a wo de ma me mesre mo mabre wotie aso ma me da se buru Wednesday o kwabrani ye bundi sai Kwame Richard Richard me pacho me menim wase mesrewo bra na busia kwa ye nyina nkonkope
ne yɛmfa kɔ ha dama akodaa yi ne yɛma mame bi nyɛ adwuma no ɔmfa bi ne di ma wo ankasa wo ba na daakye akwaba bɛhwɛ wo mesrɛ wo m'anim asewate asew aso papa maame a ɔte dwom ba ibrahima dwom maame mepem akyɛw mo ngu m'anim ase mesrɛ no ba ne kasa no mumla so dwiem babro tem da ase me nso me da ase ɔma hema mpa kyɛ brɛ mo mame a abrotia me da ase abrotia yana ɛyɛ me ya kakra yana m'ani nso so awu drum bi a sɛ me yɛ ɔba ɛne sɛn ɛne sɛ yɛnyɛ mma yɛtumi yɛ nneɛma bi a yɛnum binom Sompa FM ɛtumi yɛ nneɛma bi a ɛsɛ sɛbi yɛnim nyansa ɛsɛ sɛbi sɛneɛ mmɛma bi ebu yɛnim tia no saa na yɛagye atum ɛsɛ yɛnim nyansa na maami minnu ni bi because yɛka bi akyɛ ne mɔmɔ no mmabaa no a yɛ a wɔn ba no wɔsɛ wɔyɛ abɛsirewa mmabaa no a yɛ a wɔn ba no na mpɛ sɛ meka kyerɛ wɔn mu ɛsɛ sɛ sɛ wɔn ani ɛda hɔ bɛrima ne wo kasa na sɛ wɔdɔ wo a you need to read through the lines wobɛhu sɛ wɔyɛ genuine because ebinom de yɛ bɛrima yɛato yɛ mɔma so ɛna baabiara yɛdi wura any skirt that passes by yɛdi wura mu na sɛbi maame wɔ sɛ baabi a na wɔ fɛn sɛ wɔn maa no na maa no ɛbɛnum sɛ bɛgye n'ani wɔn no ɛkyɛyɛ wɔn ne kyɛyɛ a wɔn ni no wɔn ne de biara ansa na wɔpɛ no ɛbɛbɛ mu na sɛbi o na nkwadaa ketewa koraa nim sɛ bia wɔ ɛyɛ hotel nyɛ hotel nyina so na yɛtɔ ne aduane na akɔfa asɛm wɔ sɛ aba na nea mi ya koraa so ne sɛ wɔwu akwadaa yi wie yɛ akyerɛ no obi ada roma wote sɛ abrante na ba epom ho no mo enu nti no wankai ɛsɛ sɛ omo obi edi ne phone etwa ne photo fi sɛ na wonni ne photo ɛna what how when nti samre no anka obi eti na se no ɛsɛ kotimi twa ne photo so nyina no adwe no ama ɛna meka sɛ yɛn ma no mo ebi no mo etomre bia ɛsɛ yɛnim nyansa ɛna ebie mu to so no nea meka ne sɛ maame no de obeye ni fam de one ne ba no ebeka se because empanifo ya no mo mpen kwasiabuo na so timi wo se so do oba eco school no begia ba bia ye manum binom no ya no mo look down on their mothers na ma meka se mo ontie ma me no waye bi wo brekwa no nya 250 no e de abra no because abranten woni se ma me we say one day pen on ne dae enti wo sisi no na mo onim se one day no nyinsan etumi ba na wɔhwɛ ne maturity no sɛ ne wanyini aduro no a saa de wɔ sɛ ɔma no to no enti wɔyɛ ne ho yɛ ne twee ɛna ɛma ne yɛ saa na enti na meka ne sɛ authorities no wɔgu wɔn anim ase prison adeɛfoɔ no ɛne sɛ wɔakyɛngye ne din de akɔkɔdi bɔne so it's crime ɛyɛ bɔne so the authorities they need to call him to book ɛsɛ ɔmo fɛ no na ɔmo ne traseɛ na wɔgu wɔn adi ho afi no na wɔn kasa kyerɛ no na bibi wɔn a wɔn de ma no asotwe bi wɔn a because wɔn ni saa wɔn so de saa hwɛ sɛ nana kɔ yie panimpa akɔta sa for book wɔn wɔ si ne time ɛsi the discipline because with the forces the discipline ɛwɔ mu eti no abrewati nea meka ne sɛ na sɛdeɛ ne deɛ ɔntumi nwane ɛmfiri ho ɔbaa bɛyɛ na sɛdeɛ no na mmom no maame wɔ sɛ nso yɛnyɛ hu no nso kɔ yɛ sɛbi wɔn hu papa no na wɔte dan mu ya yenya se yenkwa ha dan ene ade because wo madada enu nti no senior tie bia no yenyama no ne transe a obe play ni part e ma bia asondwe bia ba me da ase me nso me da ase koye adwuma but mekobi yenkɔ ne kwa ɛna ho kyerɛ aba obi wa okrampa just 5 cedis krampa odi kotokoko ne ma sade anase kosi e de ama ne ba ne ya na eden me ton krade akwa command mansan wo eye brema dwomotomole de edi kan meda na se papa onkodi ba ne ba na akwa akofa ba but yesi awo ene wonsunu mu onim se ewre yoba na waye ba tan so paint no onim haw ne amane ye wo mu nti no ompese ewre ni be ne ya nti ne mfa so ya obenya no menya sure sa kwa me Richard no ene yi sika man ntemansa so won famra ba ye me ya sure sa ntemansa wono ankasa ne moli sika ne bi ene ya wo yi de bra ba ye nti no ma me na no wase wo kwa so no nkoso na ebie mu nso no me ka che ne se na da Roma wonim ba bia ne ba ne wo so ya prison officer ye ka che ne so ma ne ba ne mla hasenum
Me man up to Wednesday. I am telling you, I'm swelling on this particular program. I hear so. So we be person what there and woman answer boss we be born yamua. Papa nya hwe abone nya hwe. Ya de be kodwa be he ya na sam de be kopata se yi kwada so estate he ya amna koye de wasa woye. E chirichiri ni achiri. Me asebi o ba ya na metan ya mabufu nte no me ka play bakura miniska but me ka play bakura na aka me de be di acha ma hoton so aye ne dia. Because what me go for bank na wo ka mu woni na di agura che wakọ akodi no hotel wo bema wafo ya wo so say wo ya bema wafo sa wo de na teta wo yiro sa wo de na teta wa yokobu pa na wo bu atopa wo ti fifre no na nim say bia eno achi ne kata che bema nyankopon koso afa na krense papa wo say answer na benya kokodro ayiro wo to pampe te say zuma twede eno ko hu tinta ko say wo ba so bu pa no eya no akai say ka eduonim 21 years ahead. Because so ba wo ba nyame ya bua siama na me ba be hwe no eti so obi nim obi afra kwa me Richard mi wi am ne ababa wa na wadamfo ne betwetwe nkomeku okura na wone ne join no wo be kire yeye ama from ma me na prison for na se papa commander ya wo no secretary name apamfo ya dam wase papa enya ba bia na akwa ye benya ho bresa eti sa kwa me Richard ne maame antimansa madam was ne mom me ka cho se oba no opesi wonya ne nkwade akwase ebu ohwe ne ye nso so wa asenum papa anya hwe abone nya hwe wode ne twa kwa ye na wo die nsa na ye ne de na wadi awia so abade bia de ho na emetema wo enti wo mu hwe no mu pa na motutu obi pa entu ye kan ya tema sanka ayo obi kura anka wa fra kwa bi so uyo oba tanka wa fra ye na ka eni ababa oni nyina sinkonwa ebia hoodini ni wo sente no for now no jiteku anasa sempoa ice water anasa bia ensuo anasa bibi kura pa betimi a oba no wonyini kakra betimi de nema kakra rubber nema bia so a jena fa kwa ye adwuma ne nhwe ebia na wotwe bia me black run 100 200 cedis na nke ya hwe na mote wasa mama na nyansa obi nkasa puduo nhye ye nyina ebedi bi mede manu asi asenum ye bekọ ahoma no so ebusuansa na make sure 21st clinic wo mo ye sciatica expert ko ho wo to asentiri ya etwetwen wasa ho na efa wo to ase eno de ebua amabumfu sciatica ebua wo 21st clinic aye credo yakọ Europe tour South Africa ye free ho ye ninamia South Africa na ye duru ho no etie wo Johannesburg ye wo Swaziland Josinica ana Zimbabwe Johannesburg Janazin boy ma menwena me ho and the 21st clinic I can do fanamba no number no Ghana ha de ne 0540 311 and now person book appointment na doctor sending nurse for no ebe show South Africa e dia number ne 0244 915 116 0244 915 116 mizo free drink and 5G mezano and that's why we're drama no 5G na ma wo ma ho den eyi tinini e bibia koye ebusia mizo free drink no ahodi wo apomuden wo 0246 270 Express Group was sebra don fanko to kwan e wa abla wunya ha obia connection men na chi usika dia che wo won kan wo kuma setema ekle bo ta de sinyane tamale ena bibia ni ba mo de fra 0249 000448 midima fo eba hospital na don sa ka tam da so udima fo ni agogo nyalo wa hudo de aka wo to from dia fe na eba ni nyina da fo wani kire mu wo ho pokua se ma yiran so no na kire kwan ni bi wo ho 0244 774 282 0244 774 282 na Dawood Herbal Clinic was here draw edro enu ti diabetes pressure and stroke cause ade ha bia no was say fabra na want me to ase enfa ma what Dawood 360 capsules and Dawood don 20 na ba ayeye wadro na entini emwa 0241 244 Tipa tomato mix opeso aduane ne ye de enya tomato so keka bia nie na beti test ni ye dia eye tipa tomato mix onya bi na efa ye wo nuane mo amoye nuane ton restaurants ahodo ni nyina ni 18 price ahodo ni nyina no munya bia ebetimi abokoto bi ton e ma ne 0203
403-400. Spanish 3P combined. Yes, Spanish. Aye jingo capsules. Aye anti-aging. Emma wadwe ye adwumantem. Woda kama. Na abwa ama bibia koye. Spanish garlic mixture capsules. Na ne gas so enu we say no. Yade ahudo bia woni padua no bia no. Epamo no. Bawade akọ ni fuani ekyerem wo ba bia eto no. Etu no 0266114111. Yeah, EP original brand. Ose enkan cha wo set t-shirt ahodo colors ni nyina wo bi. Sanso t-shirt design once no. Enso wo bi. EP inner glass so. Aya 3-in-1. Ya pen e kam. Eno ti pa cho bomodia. Na de wo pe e wo nta de hyem de. Wo ni cha wo wholesale any retail. Wo ye bi. Ensia utika ahodo nyina no. Ebi e wo ho kayetia ene enema ahodo ya wo pe de fa wo ho de. Ko boutique ahodo nyina mu nsa beka bia na sefre wonom na abusuam nkwaji bi 0243510138 grow fine grow fine sister ba ya wo moja so atie o said this time no moja twena atotwa eye grow fine tia me see e ma moja duro esisi ntrimu ene nompemu se ye de bia da so no aye no ho moja duro eye Ghana koko ne ye de aye woto o twan de aye kwasho kwani nyina adwane ba wa kese udi aso anya bi no ba bia ye to no bia won sabe ka bia to 0244596532 Hadasa Travel Services where the American Lottery ni bi o kwan abefa so akwa fa kwadan no 0249714368 AY Ahmed Apple World what's up for ne ho apempla de aka de nyina no na sha kwan e wo techi mai Kumasi station Hotel Lane ni mo eho na wo sabeka no ebusia wase iPhones no a free 6s equals 15 Pro Max ebi ewo ho 0549 020032 0549 020032 Lawson Beverages Company Limited and Lawson Herbal Mixture and Local Mixture no Abedra Manso Mr. Tesa Bele Jinemu Aneche Ebusia Pesa Wona Biani CPC Town and Roy Bina Wasa Okoje Emane 0242133577 Pensupanom Aye Kanjan Aqua Water Aqua Nebusu Omunteno no more bibia bekoso e de amount Ebusia Abawa Road Junction and Asabrema UTC Tafuni Road 0241449191 Boris Beach Efia Koko kama pa BBC no so no ede me pa cha wo party bia so benya bi engagement contradict shop awodo nyina mu ene eyamo awodo nyina mu sabeka BBC 0544444453 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Service. Mami o kono janyansafo a doctor for ma bema kuma konson no me ka o mutiri we bomu a yade no fakoda wo mun na give it be ye vagina steaming na obema no so ese nkruma o ma na jam say pikira aye o shim school junction barekese kwan so and new Achimota Patrium Banglo ho and was 0543320032 Abishop 75 Enterprise Abi akwa so aba eti wo ya your for engagement and now say bia broche for no mo pe bi de siesie mo ho a eno ane sa wo fra bay 0598585219 Abis Plaza plot number 17 room Adesha Market no ben ho a ye kwa ahoma ne so wa wonim your friend is so ye you sergeant do ye de ben yo me so fra why ye hia no bremai fo monya yadom na mo anya yadom up to kwadam se na busuafo ama yen nim kwan p there's so many ways to kill a cat 0551931931 0551 0548931931 meda from pacha me mo hebru Sompa FM pacha ka safre Wow. Me pacho mo me check ade wa ha say maye.
Kafra, wow, Fred, Kafra, 0551931931, 0548931931, 0548931931. Na wabaso yen hwese yen sabeka na medofo ma han. Ya na abrotia. Pacho di baby akase free. Abrotia unya be ma pizarro ni me do so classic barbering saloon. Police station echi ho pe mayentio. Bia ba cheri ampo onto nkomo nya okese. Amen. Na abrotia mebo abaso no apamfo osofo ne maame me maame polina. Ene me maame panyi oka ho nyakopo nchira mu ne adwuma mo ye. Na ye be sere last week sir like case ya moka ho asem. Na ye papa na ye new immigration ni why not just say on top of the prison officer onyanko immigration ho. Wọ́n sẹ́ si tiẹ̀ ṣe ẹ̀kọ́bá ni sáà ọ̀ya yà adìẹ bí àdáàkì bí bíyà náà òbíà níbi tí ọbẹ̀ṣẹ̀ òbí o èjì àbọ̀fra bí àná wọ́n tún fẹ́ àṣì wọn náà màmí àná òmù dí ìyá òyì dáàkì bí lọ ebi yà náà àkùrẹ́ yìí náà ebe nípa títí bí wọ́n máa mú àwọn obìnrin náà sọ fà sọ́ na mpani ká sẹ́mi sẹ́ ọ̀dẹ́ dáàkì ẹ̀sẹ̀m tí náà bí bíyà náà ọ̀dẹ̀ ní mẹ́kà náà wọ́n ṣìyà tiẹ̀ sẹ́rẹ̀ yẹn nìyà no wọ́n mú lámẹ̀ṣẹ́ àbọ̀fra ní ọ̀màmí náà wọ́n mú yẹn fa òdìẹ̀ wọ́n yẹn ní pizarro kíkẹ́ ẹ̀sùnmàkà. Medase ohini ni kwaje na home ohini ili ni medofo mepacho kafra wati atomo 0551931931 0548931931 yenhwe si ebenya we ya medofo mpacho ma han wudi baby akase free Sompa FM. Good afternoon dear mpacho wudi ni baby akase free Pacho from mamiki me some to program we na come up managing program in Shamo Nanso the Pacho Muka Sano from the 82 months it's because a young Caucasian to watch and some of us work as our 82 months. He thing and I enter the walk and the away and say, yes, sir, now man Casana don't come along to why. Yo, that's it, pa. Medo from Pacho Mahai. Hello. Medo from Pacho Utimenka. Hello. Pacho di baby akase free. Akase free ajura. Pacho mayentio. Asema mukara wuti so no ya kupo wasira mona oyo mukase no bi kwa no mo ya. Tie Sompa. Na nkora no mai wa no ya tata bia omo tu mo fupa. Si asabe mai wa no omo pie no mata ko mbemba ro na mbemba ma mene ne papa de da ko nyi. Da dia ko ba sam bia o papa no ma me no no bre. So what is the major na say? Pacho ya ti wase pa. Ti mai wa no except that the mistake be bre e wo mai wa no mo. We say wo mbemba pe wa no utu nim se mbemba no pe wa. Ma go shafo o mbra fie. Na papa no ma me no wo se me ba we no me ba we na ti nti asamba wonu kura soro se obadi ubana Yo Pacho so mati de no na ha Pacho ya ti wase pa ya da se why. Hello me do for my how din baby akase free. Oh Kafra what ya Tom. Good afternoon Pacho din. Sompa FM. Hello. Hello, good afternoon. Monkafra. Hello, good afternoon. hello Hello. Pacho dini baby akase free. Oh. E dey na network yi. Me do from Pacho ma hi. Hello. Ma me fa we chat. Me Pacho te me kan. I'm to ka bela mbapo we ka mo sibi Wo jina so den wo dini baby akase free. I'm ka ta fi sita Ensuta Pacho ma yentie o. ma ko sita Okay, yetie o. ana me say so da we no I dey say papa na I am go so there ma to no pampu je mo pi because oda kola Nyina ye da me tie do bia da Sompa. na dia ara ho pa no so there no baby it is someone who wants to be and cook for my wife with a mouth. Hello, me dafo. ade ba kwa yana meninje ifo no so we advert na na before
That's a way to and because before no one that here, actually, before kind of was a man, maybe the able corner and she man makes you. I told me the master pass, but was a and the witty patch. And that's a vision, even so far, I mean. Yeah, that's it. Why? Bibia Bay, come on. Hello. Hello, Catchray. Yeah, hello. I told you, baby, I can say free. I don't want to make free. Can you get you? Okay. I'm 100 FM. And you, my Darcy. The country here to tell them to send me to Wadaruma. Say, I'm winning the year or by the Obano, a brand and another. And I'm holding any tata or no moon. No, going a Panama. It was honored next year, the moon in Ano, and could say that. Mamma, and I do a moon baby one idea. More money to you in the room by the animal. Ya found one drink that's a papa, why? Nkosi uko ada no that's a near beba near the good results beba and we bonny be papa. Medafo my fancy coffee nyame ya adomo a ya befro wate eda uko ada ya mfra wa mpacho frɛ producer why ya show monim ne yesu ebetu ana modu uko ada no de ebefri mu ababi ebe mo waso ate kan akoma to yo ba behwe ne ba why yo ya da se abusia ma yemma yedua bayi akwa bamla medofo ansa na yebekoso na abusia we complainant no Lolicia any Kingsley edu UK ton ena wonum ewo no mo sofo bia bo ma faso ama omodwene ho a omo nti ase ai enti omo nua ba ena eba begina mu ai sofo unu bi na we nya bokwa asem me da fon pacho akwa aba me pacho ya nua pacho ho te sei me pacho nyame adom odo for your friend say me pacho e friend me fia boatema unu ane Lolicia me pacho me banel Lolicia na me nua ne Kingsley awo UK yo sofu yima me pacho sofu yima okwa so ansa na sofu yima beba no nim sa wo pentama kan wasem sofu yima beba no ho to bo asiansa okwa sorry anasa osum muslimi sum ni bi me pacho me kwa sorry pacho mo fa hwesem no ma no hwe kronkrom fa ma no no pejan koso ka we bodi me pacho me afia boatema me shebo se ensem bia mbeka ne ha no e do kretrodo kontomponim odonfo boame court afe sofuma me pacho me de me wa say na Norisha ye me ba me sister peniba enti Kingsley me eti ase say opeso obe na odo mu etukwan Kingsley no ewa hen o UK okay ahantone sofuma no ena ekasa oni sofuma ne din koma bibia enti sofuma ne share Kingsley ni kran say okoto omoto meba kayansa medofo fili akwa bai mejo sumi na awona mute sen ami refi na sam current fa yewura musimedumla yemla na wakai na time ase yet sen nyame adom time ase ye boko fa yetu kama maxi bidase wo hene ire sabrade ye bechia ya hwefo ene yetiefo nyina na ya ma obibia akwa ba e de aba Sompa TV so medofo pa eden so bra so set time ye ne mo bedi nkomo e fa ya pomuden ho san se ne ye hwe ani aye die yensu aye nom yemframa ye home ne nyina bobode yade bre ni padua ne senti na that time heba for ye jebre eba Sompa Nkomo so na ye ne wa betwetwe nkomo e de afa ya pomuden ho na no kwasem ni se time heba for ye di nu akese mienu abadwa so eduro no de di nkan ye de ba ye no e time herbal mixture e malaria fever duro tatashe da bia ye tena fidie so e ka kire o se malaria boawura wuni paduam na eja wawo eja hututuo eja wo ahohye anampo sese bi ema wuti eja wo gaga ema wo bofuno wonu mu ato untumi nidi wo ba asimi nsabuo no entimi mmayie edura me kanfa ma wo time herbal mixture wonya binom eno na de bre etu sa ya de we num nyina ase ade free wo so sa na de time herbal mixture ene ne capsules aba no kwasem ni say aduro we nso ye adu foforo kra time eba for de aba aduro boost your immune system ema ye nkomo wo ni paduamu no wo ma ho odin wo ye ni paduamu no esi pc tapapapa ye no pa nya na e wo pharmacy shop
herbal shop chemical shop baby a wokwa wobenya bi ato mepacha wo pani dodo motu na wo swami half ani chirem ewo Alba Pharmacy anase me herbal me so wo potassium for ani chirem NNA Pharmacy abrosana Pure FM ewo soro no NNA Pharmacy ewo ase wo asafo for ani chirem ewo dufie herbal ye nu pa dodo bia wo bowra ho a onsa ebetumi aka bi number ye didi djuma no wo hwe wo TV ni so a etwagu wase na so safa pen ne paper me bobodi ama wo tro ebre ni adaje be mo wa Fred Dr. Penino, 0244 41 76 69 0244 41 76 69 no papa time your number ye didi djuma no eno no ene ma ye ni nkomo kakra mfa time herbal mixture ene ne capsules ehom no kwasem ni say time herbal center for de ye nro bia ye de badwaso bia na ya na edro na no edin ena edro no ano enam obi wo fie hwem wo say na nsen de time herbal for mo ba mo nka time herbal mixture ho asem kura eya no kure time herbal mixture wono waton ne ho dada ena wonam esanse adro ne eba ya che ahodi nu ewo adro no mu ade bre etutu yade no Dr. Gusua di bia kan adro ne ho enu nti na ba bia befa bia time herbal mixture obia ebo ni din ena obia nso di tu ni malaria ase na kotofofro wa ba nsuo mu kura ya time herbal mixture ene ne capsules eno na ye di ho adanse e de akire wo sanse onyankopon ni adom no wo de adua Dr. Penimu na osan de akyede na san cha papa ne kwa na no kwasem ne ka sen hahan kasa time herbal or tiasian kasa anasa doctor watiasie no kwasem ni se papa ebo wuram wo ba wa ma ne nsapan wo de hahama nubina enunsini nutane ena papa dia babeke kambom ena wo de time herbal mixture ne capsules wo de aba no de adro ibedru Ghana ha next Ghana for so munya sem ketwa wo bia wonum ye dro bibia de adanse ba wo bia wonum bibia de adanse ba adanse ya na eba ya so ye no kwasem ni se ye kase ye kan ho asema ade be chia sana dro no juma edie nyina ne se eye ye nipadua ya ewo hwei enkomwa na omu woni padua mu a wo mu bo ye nipadua ho ban ade free yade ahodo ho no eno na time herbal mixture ene ne capsules no wo siesie wonom ede maye pa esanse obi wo ha ne immune system ana ne nkomwa no ahode ne ewo fom enu nti amada bia yare edi ni so akone abasa obi wo ho no ma health insurance e ba ye wo de ne bia akọ hospital ama ewu wo san de akire ka ne immune system na ahode ne wo fom enu nti yade se de se adokro no oje ne ho ba bia enye no kwasem ni se time herbal mixture ne capsules eba ye saafo ni nyina tutu amrika kotodro ni bi ena wonom anonom ene he wo mo ne yade to nkwanta wo mo apai enu nti health insurance no kura wo ye kura na wo mfa hospital na rate na ewu me so bowre mo pharmacy shop herbal shop chemical shop copper time herbal mixture na se ne capsules ene gi se mo wo ye dro hu ne se wo yare o wo nyare o doctor se adro no betumi anom obi se me yare de adro so na se de oba pa wo kan adro yi ho asem yi me de metimi ano asa de medro a meda so aka me ni padua wo betimi anum bi no kwasem ni se wo num wadro no na wo num ye de no wo bo se e ma hoden ya yare sa no kra no e ba ntentem de bia me betena me ka kire se obi wo ada ne da yade etwam wo ni padua ni ma bobro ni padua na akofa konwa na atena so sisi yade etwam waje ana si twam waje apollo twam waje ensansan wo se begu ni padua ni prekesen de bia ni padua na eni ni na ye re time herbal mixture ne capsules no saafo ne na ye hwehwe mo se mo to duro ni bi na monnom na emwa ne nsiesie ni padua ne emfa mamo na wonum time herbal mixture anasa ne capsules na e boost immune system no na eboa ma yade afri ni padua no ani no na esanso aboa ma ni padua no ayefe wo bo se basa ye hu a obi enwa na nani na age adro yin na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a wo kwa wo so per time herbal mixture anasa ne capsules na no kwasem ni se ye nro no eye bibidro abrofonsa no ba kokora enim ye time herbal center for ye dro bia ye de badwaso bia na ye na ye bibidro krogen abrofonsa no nim enu timidofo wonya ye dro na wo no mo eye bibidro krogen sanso odoma nkoma kraka wo se ye ni dua no ne fa na hahan no ensa yade enu nti se ya resa na wo pe ana wo pe du papa dia bo ni padua ho ban a enkwati time herbal center ye dro ye fe ni se time herbal mixture ana se ne capsules no enkwati da na wo bom mode kope bottle ba kwa na mienu e de kosi wo fie na ono no mo a e na wankasa be kasa ampa se adre se de na oba pe ka ho asemi eye adwuma ampa dro na no edin e na no enam gide won so hweda e na ni adanse die me so je number sansa ha ye de bre
ene ye adwuma number ne ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 eno achi ne kanfo e de ama oba wo ye oba na o hye me anase o tie me ba bia wo timi nka firi bia time echeche ba o mecha ene ne capsules no e wo ho e de ma wo nu maduro na boa ama esiesie immune system na boa ma wonkomo ano ahoɔden no asipia na saa no mpo no ɔhaw bi a wo ba mu nso so na aduro no de bre eyi ni wonom ɛfɛ ma diet na ye ka kyerɛw sɛ wo ba bi a pampan bɔne agye sɛ bi wa hemfia bɔso no wonya ye duro time echeche ba mecha no ma ɛbɛboa wo ɛbɛtu pampan bɔne ase de afiri hɔ sensansa anagye wo ba so prekesen wonu kuru di mpamu agora yentimi fa yensai ɛmfefa wo japade so wonya ye duro bi no ma de bre ɛbɛyi nsanyini ni nyina de afiri hɔ wo ba ensuo tai gugu wo sabi usiesie ho kama na the panty line ato pantim mesra wonya ye dro bi no ma ensuo bi a egugu wo no ebefiri wo san se ensuo we na egu saa no so a ma sabi wa hemfi okwan ne ebie enu nti wonu okurukura di mpamu agora ma dede kakra ebekire wo nsa ade na ebie saa ne nti ne bema ne de ne bema ne hyem a wo bon sa na automati hurom ni ade mema ne so sinka ade na omo de to ade ni mu na nka wo mo twea esese nketi metwe nam sofo me wa kama ochi ade ne sa esese ti metwe nam so ho enu nti wo ba se woni okuru di mpamu agoro na ye de ade ni wuram na se entimi entwe nam ne mmade a mesrew kopɛ time echeche ba o mecha enu achikura no pacho wo ba watenka te ko wonya binuma ebeboa wo ebema tenka na ba eba sa no okuru di mpamu agoro wo hene yire na wo je ho ya mede so atiasie true time echeche ba o mecha na ene na ye adwuma ne nyina enu nti de bi ye tena sese ye kanfo de mama ema emu monwre mu pharmacy shop herbal shop chemical shop na monko tumu ye dro yi so na mononom na emoa esiesie immune system ama wo no na ahodi bia na se yade bia wo ba mu so eye firi ho ama wafa wo ntoma pa e de efra basa wo gyina mu se abela ba wo ba eba ne sa no kra no wo di mpamu agora wo si pc ta so atiase eba ne sa bon se wo twa ho sa ne kan from abema sensansan begu bema so wo bema ne emu kekaw emu ehyehyew odwonso semasai wo kokete so koda wo be sorry babrudu bema na wa sorry adwonso yenum nyina ye yade bi nsunsuaso edro ne ye time herbal mixture ebeboa ma bema odwonso sem nyina akoyie edi ama wo sorry bebrebe adwonso ne nyina ebekọ se wo bema fon aye ketekete wa ye mre wo mpem wonu oba de bo ani asisi na ho esan wo edro ne ye time herbal mixture na sa ne capsules na no papa bia wo ba ya so ye wo se doctor nyame nhyiraw esanse me ankasa me bema na nurse nsen manim no na ayeti ase wo bema ayese boho na so kan for time echeche ba me chama me na me koto bottle mienu na me no ye no kwasem ni se yade bia wo mbemem no afiri ho ena me dwonso sem kra na ase no ni nyina aye kama ma se gira me na so se bema me bu adwuma wo mpem na me so me yiri mu se ya me bone pa na be ni je na be fie abusia for edrone time herbal mixture and ase ne capsules abusia bre na ye be empenisi kasatintin we entopon edrone beje wo nso a atrema ya sorry so je number no phrase si a 0244 41 76 0244 41 76 ohini remi ko emechia me mame okay your friend no auntie akua so one ne ba Abigail okay omo wo estresso adeja omo mfa sompa enkomo eni agoro sabre wo ma bie mu se what they say obi a we here time echichi oba no ya da wo ase na yi ya friend say obi a we ni din be ma safo kan tanka o se nyeje ho no ya ye na boys na WMC a ho no e fili Abigail so hye ho almost this is odro kra me na ni agye ho na ni agye ho the friend je no kwa nyame ya adoma da se na e be hia wai ya da se abusia kasa tenten empam to ayi ponko sagisa wo de aba no mahoma ne ka no nya sa kasa kai obegina ho na ese time for no yenko computer so adwade emratew ye ba ye beto mu akosa na sofo no ye keka na ba ha se no mo ya ben ye nua na kai edin nti yenko mra sesie
21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Now then, I want to why still for Sano. Hey, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in a much shemeno, a moye triti. Means me pon sorry. Who name one? Me free John buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodi aba. Ye friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na sorry a wo complaining no. Sa wonum 3P a ebejane say Sompa FM. Ema pemfo, ema wo manofo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024 89 and 020 100 0021. Destiny. Sompa FM. And it's free. This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my dear one pen. Give us P capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no show bottom. Where you from? Where you from? Then I found upon a machine about Chamwa as a Nidian. No. Me nephew aka wo e fa me give us co capsule say yes ya re na wo so ko di wo ni pedwam wani na wo posa amamman antimi ma wonja wo nan yi wonum give us co capsule sa so go ye free lawyer give us co capsule and give us
P capsules. Hey, and it give us free. And men what if you do what you do cronkwan efa. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for an enquada when if you do me no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni susie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agiatum yay soft mama energy me sumenya bi iPhone 34 kwa Johnson we de wire ade hey soft mama iPhone 34 pa na otowen e kwa ho ya so me enhwe iPhone na sonjo abegusui kwa Johnson no wey soft mama premier ni pa no de na kwa beda ma chinchina no ende me ni be wu so pe iPhone papa eye AY Ahmed Apple World so pe bako ana ope dodo atu aton a free 6x ekopim 15 Pro Max ubenya a free 64GB de kopim 256GB oton iPhone batteries screen back glass airpod chargers iPhone huniema bia bora AY Ahmed Apple World oton Samsung phones Tecno Infinix and accessories nyina about the yam phones nso a bora hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station achi ho Taylor Lane ekwan ye Saniko market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRT opeka ties ene rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World Kwa ena obenya papa Adi oish Honey and about surprise Sompa FM any edusa herbal capsules who's a down complaining with sisini kokua epe ajiwa kadem enu hu dwaka sepa na ne nkodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na edusa ya wasese me bra mo ye. Sudi, me be come mama adwa mo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What ya dance rain. Obie timinumbi. I just a pen for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA aje adwade nkratoi atom. Sifre over Senecase. Do my chadie. Nenny so say you're shrine. It's a person who else so would she be so or shrine. Reality show, yet your back. What funny dinner be seen here? Dear talents now. Say you too. Got me down to yes in my body. Oh, baby girl. Telling for say, such as you dear Penmoja the Grown one, that didn't show for. And I said, it's a so piano. Then person can say, brother, pick your form. I was Sompa radio. And that's a Sompa TV. Now, name baby, first prize pay we a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000. Sompa FM. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho opesa o sponsor program Ibia and as a partner program Ibia. SL phone number 024 921 69
52. Hello, me dey grow fine. Wanu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo nipadua no mu a nipadua no pɛsɛ wɔ kutia yareɛ no na ɛnam sɛ ahoɔni nu a ɛwɔ nipadua no mu sa na ɛnoa na nipadua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti ɛma wanu mu to ɛno nti na wobɛhia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛma nipadua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wobɛnya bi atɔ wɔ pharmacy ne bia yɛtɔn abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛsa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa wonya mfie dumienu num bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Mama's Choice, your favorite. Yumma. Hey, Kia. I also say what they brought to our local market. Mama's Choice macro. Me de bon kwan de bi na uja for the diwi na we propose ama mia. Nye bekesha. For my dear mamia. Hey, yumma. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's why there. It's a make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Sompa FM. Never. The Apabian Yamapa, what do you do? Enemy, Mama's Choice. Now, Papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA agye adwadie nkratoe atomu. Abusiafo, emamwatena aseba ene special edition yiso. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina nso asan gina tumprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan bibia aba account mu direct na sanso akomo wallet mu straight. Seba animonyam mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nipachichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why and obefia air bonus samrani. The one, the only Lemfi. Chewodo for UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app or Play Store and App Store CCR. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Akia, mi fira knew. O wife knew ho afepa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. Hwe, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia. Efiafo manya tipa tomato mix. E di yestu e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia moadi bi. So tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special nti. Me nanfo marima ade da won yire no da se won fa bi nya aduane. Enya sem kitro. Oba de tipa tomato mix e ya aduane na wa hoho okura bedi bia. Eti wanim tipa tomato mix. Se aduane pa enya pomudin hu hia wo de a. Sompa FM. Ene sa ebo no so da fam ebuga na dwaso. Upedo do afre 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA agye edwede nkrato yatum. Ebusiafo yadamu ase amamomo ene twen Sompa TV sune Sompa 90.7 ewo enkranza na Sompa 93.1 so wutie yen ewo Kumase ko Facebook wo eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no ye adwuma eye Sompa TV Sompa Nkomo dwumadie no ena yeguso ya twene srani abasansam no sofo bi na ne ho abedi nsensem no ai sofo Emmanuel Kusidua kronom kwapla ena sofo yiwo yade ne fonyi ne na asole ne nyina no bibia ebeba maame yentu oso Lauricia ene Kingsley ena asoma wo mambot ena twetwe ensem no de maye no na wo se Kingsley ewo UK ena opeso obefa ne nua no ena ba ne sen
enti oni ko dwe ani mi akensa no e kasa no ni to SOS no UK no ela SOS okay mani to enti na so no ye set bi e de to suma ho ye mu atasa kan se na ye fajiro wanti e banchi aba enti ni ko ye na e ko kan o de ko kan sa document no de ko fare ye no e na mrafo no ye se o mo pe original o de say set no o mo fa no bra enti sa wo hwa na o no so de no so for ken se de o ye na ye papa etu anya eno amfa nko nti woni kensere kan maniti asese obesa ye foforo beto CS foforo dia ma na risha no okunu dia akọ afedie Sompa FM ona wa ntoni so mpese odi esika ebe maye mepacho na me de bebeda sompa fo se mepacho mo mboa me na ye santimika yesika back enti sika ni nyina ye sen wadaroma wo ka sika nso emu beye du because UK nipa mienu esi ya ne be se mfie be se ni mepacho afi ene busumi mi ni mepacho £1,005 ni say so £1,500 okay wo mo de enkomotwetwe bi koso osofo ne wo mo entem mepacho no aye ready am famra ye pese ye hwe na ye frɛ Ida Kingsley or Nasa Laurentia na yetie asem no efri wonu mankasa no yase adwomo da yete edifri ni wura no hwema won so no ni wura no aso so na obetimi ate ama na ye wo denti ne yenhwe na yentimi enko ehoma no so na yenkotie voice no ebi emra sesi ansa na yakọ wonom so enchen yemra tie sompa ansa na no twen na yemfa we semra Kingsley anasa Laurentia na gina so no Kingsley pacho mo connecting in fama yen hello Kingsley hello Kingsley what's your anka pacho asa wakasa Kingsley what's your anka my entio mami bot aba se no mo se wone wo fa se Laurentia ya de asofo a ye frɛ no Emmanuel Kosidua wabu mu afa so be se €1,500 se na asem ni sitie Sompa FM Dedika esme chat for ni afefo a mo hwe fidikesi no so na see oye osofo no afra oye certificate school certificate ma guy be about UK me dey more for me pacho what's a menka but breakages wo monte no menim asa baby de hika kwe de efri wo ma phone nkwa wano ye na ye ntie why too bad mpacho voice no ase no mo amomie ntie ne ntem oh masa ye ne ntem ma ye wate na ansa na ye nkọ Judgment Dental Clinic ye nkọ ne nkọ ye yanimu animonyam no eye wo se no enka wanka wa hyehyase ne ma hyeda nkọ ye wonum nka no eya na ehyen kran fo ne kyeremu ewo eya Brepo Junction Total Filling Station achi wo pe na wontimi emoa 0559139582 sanso na opesa o receive sika every UK Canada na say US a lenfi app for aba no your registration okay na sika ba betom and the amount and no na ye sinisese enti odo ho hyemu a ebetimi aboa wo ewusia faith homeopathic clinic wase bra ahina makokomben I want of my Elizabeth enro ya wode ye adwuma na enwanwa eye stroke anase bia wonamu ya wo ya kase na aposo nyina ya wo ya asma ya de anasa wo haw eno ne se wo friend 0244 583859 munya na anamo de no amai ne de na Ghana grows o se bebu no ope adwuma ye ensa nya adwuma na ya no bonsam etabo ba 0308
245-775. Tete natural spices. Ya kasa ya se tete akwempo no ya hwehwe okwampa no na ye mfa so. Opesa waduane ne ye de. Enfa ho se ye stew. Ana se ye de no enkwan na wo ye. Mo aboya restaurant adi bia ahodo nyina no munya bi koto bi na etuton obenya sika 0245-580-957. Obo Heben Medical Research Center. So dear mo efa ema ye besa ko obo ho biem. Kinsley Pacha wo temenka. Ai ma phone nye say ya na ekire mu yetie. Wo se sofo ne din de send e ba ne sen. Oh, friend o sofo yi ma ejia blindu no. Me person mo fa de e ba UK ha. And we could company be UK. Or you and no can so Pamela notice so much Bema the partner not in the this is me contact now omo pay me no dey omo ba pa jo to me Kinsley metal on kapa enti we go me friend also for no dey care who me also for you man and number man me contact you also we friend enti me ma mo fa le bra ne won no mo nye aware no then afa omo ba ne ono ana sori ho kon fa omo ya aware ni ne wie ye na omo afa visa na omo pie no ni visa no and omo ba e so omo ba e no na se me hwe ewe come on in UK because you know by no them na me the partner no oni for UK me na me keep no and me keep no we no then I spoke to him na o cortec o team me feel near certificate and I'm saying na o cortec not there be one ko na also for him a school certificate ni na actually who did here to one school I'm so wow and what school certificate and I'm UK and I'm almost certified I was genuine there and you or good you also in school and okay that's fine and see me just more facile also any school certificate and I'm fair free everyone has a free man okay now what the partner more find man partner also in school certificate man na coming with me and be a man also and okay on one year be I'm so okay I'm all time na I say £1,000 na sikano all in cities of sikano in pounds and some influences sikano for the city house and some of the money school and BBA and we transcripts and BBA no be about the UK no why they certified genuine and sikano and yes school certificate no and you university be oh 18 or the me so the bad no or the about UK also certified say genuine and our agency and due to on certificate now maybe sikano contract no that's £15,000 no and also give me £1,000 for a certificate no and me yeah be every no your application no and was the one we are no more say personal echo sa university we are school in to UK embassy certify on certificate no and some of my issue this are not at the amount and never more so for so as well see which may they say you need have no and one share no so on it school no a daily or more man no more kasa so bibiano you go back to me on 18 days after the 18 days no still a young dream if you also for second I didn't also now be so young and I'm okay we go on an ample time to get this done 2 days what can I there you may tell
after close to the days, so to back at say, now it's out of his hands now. On to me, debut. On to me, debut, all because at the end of a time, I too. It's a say, this Remember, refuse application, refuse application via. Then we have more fast and pass two new contracts. The amount on the two new contracts. The amount of fancy. I'm on knowledge of the and I'm so then Miss Casting. You can't be here, you're so. I cannot purchase them as we are Uncle Toshi Biamano. Uncle Toshi, a man Buna, a Juma no me and a Canabadia or the £1,000 now. Or gee, out for yard, ever money back. And I'm so no, it's not about £1,000, no, it has come and caused a big damage. I'm on a contractor. Come out for £15,000. No certificate now. The shame no. I'm in and your £1,000 let me here. I just say better Suez Libby. That's a contractor. A care home now. Me could check can buy no. And your care home no contract no na straight. It's one on. I can care no. Okay. That be the case there. Kingsley. Hello, mommy. Me talk. Say assembly nyina ne sen. Ti se no osofo yima. Mo so no koye certificate. Ama me mo fase. Ama me de akoya applicant na ye care home ko to apala no ni kunu esen komo ba. Na ade no due to no certificate o de be share mu no. O ma refuse almost £15,000 no Abayeka or Sophia agreed to pay as some call police station in Swami. Emma on police station no Sompa Senum, Yansha Samnona, Yampen Pomasi Brebe, be a coffee find there at Tenka. Say, no certificate no. Mepacho certificate Ben and I was a pastor in my timid man. Oh, yeah, by sending a cake. Anya papa oye man ba na ye fake say o school bia enya adwuma editing na mo ye me pa cho certificate oye man na ye pa cho tie me bisa wa ba bia won intini distance no na wa me yakasa na yes okay me won say certificate bi dai ne so University of Health and Allied Science yes certificate na yeah me pa cho and na wo fake wo bi de Aye, a man, or not them in a year, editing or Mate, and no cry acquired the Boba, where we are ne sa school no penny for bedi in Kita home. It's what I want to £1,500 and man, dear Sam Walker. Oh, there be £1,000, but on 1,000, I don't be here. Since on 1,000, up cost to 50,000 damage. And he need to pay this 15,000. £15,000. Yes. As a cow boy, and cow pediama or fast and I'm not quite Juma winning in a canning in ano, and the aquapim sano. I should all because of anonymous certificate and best in now. It took us one tree and a dear Sam Walker. But your money for too much and to some my when you certificate in if it's more part of or did to or to move extra 7,000. And so myself for the assembly call another place MCC and what say Mate Munye Kingsley Freeman dear party no mo first of we mama me send number no ha say no Nana Brampa edi ho dwumantini yensan ko obo ho
Obo Herbal Medical Research Center Aduato Adomenu ose eba ntini ni adwuma ya resapa dia oye tatashe eno ti stroke na ye wo blood pressure ne kwosoro wakoma ebo pelipeli anase de eha wo bia no ko na wonfa enfidie ne hwehwe wo hu anu a wafa pacha fa no to maye. Hello Papa Christ asumdwen kan wo. Hello Papa Christ asumdwen kan. Pacho amen kan so na wani o. Pacho hine iro ye bo asiama ne Sompa TV Sompa FM. O kasa wa chire o. Ene e mane me o medide ye ohine iro ye bo asiama me kasa free Kumase so ame Sompa TV ne Sompa FM. Sompa TV ne Sompa FM. Me Pacho ai. Pacho na ewie boko mrante kwa bia na asa baba wa bi ni nua na aba ha senum Kingsley ena Laurentia omo se omo no ya kwantu ho hihye bi nso no wakwa akwa gire University of Health and Allied Science for a certificate ena se wo de abedada wonum soso no koba asa na kasusuro na aba akwa akodu 15,000 pounds omo se tua wo se wuntua omo twenwan ma omo de aba bedan yesu hyefa ye mu antine ye nchia ya so enti asem ye pa asem ne mu nchiremu ne ehu ne pomasi bre. Oh yo we dey say me drive to we dey kaya so ye antina sie ye mu nchiremu bi se o bi kan e de ko oyerepa e ma oyerepa for friend me share. E Pacho aba bedru asenum na asem ne sen ne city oyele pafo na ye ni wo bi asem ne sen ne city FM what say me nka papa line is working me drive on to obetimi apake unfo do so ye ni nyina asem na ba beda asenum ti nyasima kakra ma ye ne nkomo ne to a onante ye so wai mami wa da ma o sa me kase oye pafo no kom bi ko ho no enti obetimi aba ha senum ana da be na obetimi aba ha senum da be na obetimi aba ha mami ne ba ho ade no emu won chiremu enti kase ko oye pafo no ekura ma omo commander bi pai omo se papa pani bi ye na papa mpacho wutie me ye no phone so say me pacho wutie me enti no. Hello papa Bacho usu tie me there aha baby a wokeka kwa no omo adwuma ye nko na yeso adwuma ye bia meba ha ne yatena se eye simple ba ka so ile pafo ye no musoma wo bia ye pese nyina ye hia wo office wa da be na benya ho aba next week da be ne ya cho yeso ye wa schedules ne ahwe kwan ye befa so o se me say next week ni da be ne yeso ye hu ye ntoto ye wa ha se no ne ya twen me see Tuesday erade ya do mo awai me pa cho mate ye betwen ye da se abusia minister mo hold you on for na yi ni mayen nyame ya adoma dabna dade ye we ni mu ha ya me pa cho oba kole ansa na ye beba ho no mayen yi obo mfiri wo wai na wo de prekese powder enchirihwe wo ye bata ye ni mi amojawe adru ne kwasem oba ta wa wo na se wonya nufu so a fansuo ni bi e kafra na fa ye nufu na no me se e beboa papa ye ode he ba beta se so be ma wa ye mre wo mpem ana se sisi yade aba beso ya so a wadru ni 0257472506 yen ko Leicester Ghana Limited ye ya sanitary pass no na ye kan for dia ma wo so me so e ma ne ma so ne fa ho na fa nim guase mre wo na ntama na wo wa na ka ne sen Obafru ana to tentene fa eto ne enimu 0501390337 sofo ene kan ye ba no mpe banka senka se wachi bremo waposo e ba ya wo ye wo do mpe mo dia o ye tatashe o se bra na won so ya de bi e ha wo no aton so gogo hospital na chi ena me pacha won sabeka no 0244988004 give us speak capsules eye mi secret o de kwabo eni epim na yesa wo da ho wo na ni kwase be ma kwaba wa ye mre e wo mpem rashisha de wo be ma ne wo ba ne nyina hia give us call capsules any give us about me shadow so boa e be still me system to ko kwase give us GC me shadow so sie wo hemu 0543222470 baby eto no to no bia no won sabeka bi mama's choice didiye
Didi. Eye fufu mix. Me na make odi aba. Ye ni adade ye kodwa banche ne body asense mekani. Eye powder anti wo ye ya na do so hye so. Waka fra wanya fufu don kwa pa bi. Na ose wo de palm cream ne so aba. Ya be ya de kwansusu ani ya de prekese ne wom. Eno ntine ya no wanya bi. Na premium gari ne so no. Ya kwanko a wonya wonsu a na waka fra wanya wadi ani edi. Koto bi na eton wobenya sika 0261 740-884 3P Garlic P Work Natural Health Limited. See you can show say garlic no dia ye dro no eno ti yade bia bi wuti nwa no ekwope mo bodra no bia ha wo huna mo nyina twetwe yo tititi dia ha wo bia no conformity shop bia mo won sabeka bi money 0248928824 Golden Dior Feminine Wash odi for pokobra ba mama December me 1000 me che oba fa wo shimwate emunye hwam ye ni a ye beti ahwia bra meboa eti ko Golden Dior family washing ene be bo ma na wonam wo to oba wasi sonso wasi abai echema ho mpatwa basa yese be ma no de be wrema ma ne nchedam oye na ba huro yesa na ha dwen wonya japade miti we ya cha me dan baako eye Golden Dior daroma ne masi a echentia ampacho bomode na friend wate e kanfu no pa mama ya na mo friend ni agro e ya bro nya ba obeje niam a obehye me ba na me ho aye fa me de jade wo dem e 0544198043 0544198043 e gudi ampacho bremu a abrati ya me da si o ma mani age advert na ye ni sisi say ya me ho aye fe me ka play ni mo enta de no so me nkwaje ne ba bia ye me wardrobe ai sisi me de nya me so me sika me de jade abrati ya me kwaso ada wase biem ye mesere se na sika ho aye din sabi mpredu ya sani pa boni fo bi so adoso enti mesere obi a wan wadwe se wo betu kwan bia no pe travel ento a eye kama na ni wo mu ni dwuma na enne no sede nipa ni binum asi aye no wani beba won so no na wafanya nsakwan no abeji usika hwe sede ye maame no ne papa no te aburu kira wo mo bre na obenya sika ente se enya adwen papa se ma fa me wo fa ase enne bia ne nua ba mfa ne nko e bia akopie e so na kenye se na nanko wo pe no ntimesere se drum mre bi na bia opese wutu kwan a yempe e kwan a eye kwan tenene no na bible kra ka se kwan bi tini woni pani so ba wie ya no e wo wuo cause ye wo drum bi ada na me ka asem bi ebire bi sofo mi ji mi sika Sompa FM anya me koje ma ade me ka besi se wo bi recommend wo ama wo bi o wasomasi kra na ye me de ne ma me o wasomasi kra na ye sei ma me no drum bi ana nsem bebiri wachire e bi ana nipa na o recommend na ma no wo hu se nipa na obetimi azan wo ba wo ma wani ana ho a e di nsem bebiri beba obeka che o se wasomasi bi kra me na me ye ma no na wo benya ni mugidie wani beba wo ho so no na akodane azane ne me so obi gibi sika me koje ma ade enti drum mre bia no obi na recommend ne ma me o asomasi kura issue bi ona nyame fa ne so ye eye ma no nti won so kwa ba ba akoduru no na akodane asem foforo enti mesre osofo so obeba ntimi pese metagere bebrebe okay enti mesre se nipa bebre no amopese mutu kwan no arati awani tua nipa bebre ba ha nkofo ezan wo mo so mdo metu kwan a ebe wi ase na akodane nsem bebre enti mesre enya dan ya ye nimse ya maame e de asema be dan de nya me be ya dom ye papa se bana ye nyina ye mo pa ni e be brada no na ye ntwen no wo mra na ye fa ye entu ye me da ase me so me da ase odi fo mpacho remoy abloti e odi wadawro ma me pese me tie papa ni mu asem wonu ye o mi hu asem mi nua no mu asem me pese me tie me nua na ni mu asem na me hu ni video gadochi na afi ya asem no ye pushi a ni yetime pushi because kano emodu yedima yenwa no emmo kasa wadawro ma odi fo pokwamra se wo twen etunu rowia no hu danta ya wode bemo no me pa cha ma hima bremo mame abrewetia me danse abrewetia on se mame kan se papa yo ho ya na ne ye no edin eso I recommend o baby ama bema bi no ko na anye ye dia ye modin akoko ni kra eni obiruku de ense akoko kra ai na emre bi ena mekonya Sompa FM na me kro no me de obi eka me ho na ye koye no meme de no ya meme kwa akopɛ no nipa ko na me de ka me ho no no nsa kai na nyame encha de se
baabi a ya me kɔɔyɛ no wɔn mo ka kyerɛ me sɛ finere kuro nea me nim sɛ yɛ fie yɛ nyɛ saa deɛ no ma me fo bi mata me ho da but me nsa kan deɛ no na me pɛ no nea me ka ne sɛ obi die ɛyɛ yie ɛno nkyerɛ sɛ wo die ɛbɛyɛ yie na me no 77 university deɛ yɛ nyina yakobi na ade ba ko a kyerɛ sɛ me suo kakra ɛne ɛfɛn sɛ university certificate ya abeto University of Health and Allied Resources. Yes. Abeto so ehu papa. Also for the between yourself. Hey, Allied Science me de sunya ne dia Allied Science where Allied Science. Also for the between yourself. Entino enya ade ya esenka ba FM. Esenka ye tra dam. Na ka ya kan boko enam school no enti. This is school no certificate na obi air forge no UK enyina yakwa abre se ne enema esitia no o me very strict on nima bi ho entina dinsem bebre bebe ntinka me se yentwa so na yentwen ema osofo no emra na yenkwankwa trase na yenka wo kukuom fese we mo piki ade we se ya enye asem ketua me da ase me so me da so ma him asem na babo ntia wie batie kan yiri biribi no wantia ye be kan yiraba ye se acheche de openi moja dodo a ye de nso be frema ma ye ni agro wa hase no nti sofo yima wada roma wakasa yate ye de ni die be ma de ni die se fata no eno nti ene wa yirepa fo ne ba ho ye ma ho ye be twen wa hase no enti wo bada brada ye be hwe ba bia suicide body body hono be kwa akɔwie nti no e be ye se e be kan wa asomdwe ma me kwa akoma to ye kwa aka kire Kingsley ni Laurentia se o mo ade asem na be fie why nti nyame ya adom e benada o sori ya no aba ha why wada roma anopa ko de be tena ha twen why aha nti ye be hwe na ya to aso ebusia ye ba be call lines ne so na so ma ye fa happy birthday enkoma Mirabel nana adwoa amoako ya wono e wo Belter Preparatory School oko school ho wey efri wa wofo ho Mr. Amoako Pius ya wono so e wo ye Bernard Pharmaceuticals Limited wase wa ma wodapa erade nkoso ensho me broni erade manyansa ne nimde endole na enepa emuson famanyicha hoden wom na wosre ede ama wo happy birthday to you Mirabel sanso na Ibrahim Sheikh it's your birthday way every bema safokantanka Sompa TV Sompa FM bra ne wa woda oso do papa ye erade masika emuso ewo botom adwuma nkoso enya wo chefa na ye die nsoso no emra wa brabom nyamepa enkoso ansomo na onkrow sebe ya ne manyina bekoye dia ma happy birthday to you long life with prosperity and abema safokantan kasre ede amawo happy birthday to Anita Ahin CEO ya wono Anis resin and souvenirs takwa ena owo Anis resin and souvenirs takwa away every asareboa do some passports and na was say yankancho sell do papa ye osre nyankopon enim tie na edema wadomo so enya o chefa na nkwatenten ya hoden so ewom no enso osre e wo twedi ampoba say yadom ho e de appeal so happy birthday to you sana mama comfort bafo happy birthday to you mommy we dey me name comfort erade nkoso ensure onje cho re eti said they would no esie no erade man kwatenti ahoden ene apomden ewomo wey everyone kasauba Andre Young ya no ewo agenkwa FM also do papa ye woni ni nuanom nyina de wahwere ewo mo ho bia no nyankopon enhye wanemu emfa ema happy birthday to you sanso na Andre si emfa happy birthday ni bi enko emfa ma Mrs Mary Ado o go so it's your birthday erade ema nkwatenten fa ma nyame anim tie enkra na enkra wo onhwe so ewo abra wo ho eba semenipa emuso ewo abrabom na wani gye enwie wo peye happy birthday to you mommy we love you so much we free Andre Young Junior agenkwa FM na odi ne dwuma nchen na ebabusia yenko enhoma no eso na wadwenkyere sofo ne de meka so wa pray draw for now enti no ensem na ede gu be maso mienu ne nyina obetimi asa ba mu bi 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548
931 emu bia be free bia no ye beje oso me don fon pacho me mo ha mo akwa ba call has been put on hold. Please wait. If I am to hold sa kafra pacho yen hwe na yen kwa yanim 0551931931 and 0548931931 ofra na wa lower volume no say TV and say radio no na wa lower no e de amayen sofo a wo kan kwa GSM na ebeba me pa cha mo fa certificate na to so ma me University of Health and Allied Science for me pa cha good afternoon me dofo me de so mini ababa ho kono for na ho kra te teni o mami onyankopon kra me na so ye wo ekuta mi mo boni bia nton me me minchia sompa be jafo ni etiefo yinara na ewi me bom aba so e wo dwuma so na mo ya so amanga na ne tena mo yinara na me de kakra na kan se the software ne ye wa ya dum ne ya tinkom na Tuesday ya de ya ni mo obebe be share some company for na ma transit na mo di ye atwe ye dia ya maka ne se mo me na ntwa yan hwe na ni ye wa ya dum ne Tuesday obara na ne sasa mo de to a ebe asum dia baba mo dia to na asum dia ba mo ne ye wa ya dum na we did the same dofo me pocho me di de kojo ye wa yo the city chufu pra so e wa central region ya chia hofo ni nyina ya da se dofo good afternoon hello whoa kafra 0551931931 hello good afternoon hello ojina so yentenenka network no ye bibia wo ho monfa nche enye boa pa 0551931931 0548931931 moya na ma mon try ebeba wa ye betom nyame adom ti hello good afternoon Medo 40 men ka good afternoon me pa chow did say Steve Bacho Mayentio. And I mean, Sompa FM. You can say back to companies, you know, I said for moment is cow now. For or year advert, papa, and I know what advert to Bacho. That means I'm a D4. That means I'm a mammy. The mammy not to Bacho, papa, and I was just for your party and Bacho, mammy, no, who's me can be because you can be there. I was on all mechanic, young train, so I train him. Now, papa, and number can you and me say, you the Sabah, you the you. And then she have one Francata. Me that's a pa no one come for it. That's a software and so. But your network there, but won't try anya beba. Why? I a beba 0551931931. I made up for good afternoon. Hello. Hello, but your di baby akasa free. Mini haba ya kasa free no answer me afi. Oga repair. Okay. Ya tiamu nyina wie wa jumapa mo ye edemai. Niso America sa me de Samuel alodo ni. Nti ya tiamu bebri ni jumapa mo ye. Na de kan nyina ne se estremo nya botre na mreye oni pa fa. Na osofo no so aka se obeba dia nya botre na ye ntwen no. Na ye ni se dia di papa bi ebe tiri e di aba na di aso di aba. Na mi shamu bebri wa juma mo ye edemai. Amen. Amen. Oga phone repairs here. That's a pampa chowa phone say be a fako. Why? Hello. Good afternoon. Kafra. 0551931931 0548931931. Oh, friend, man, pacho there. For suitable remo network na BB. Good afternoon, Medofo. Aya dumo afidie ni mami na yen kasa. Good afternoon. Ofra na wadumo afidie no na ya kasa why
ya na eboama enkomo no ekọ smoothly nyesa na twitwi bi be ma say feedback no yete no wa ase no bomodi ana ebra na efa de ebra enche ye be sorry enkonwa eso na dwumedi aka no so etimi atoa so ebe hwese sports for no ebe sa ba betina nkonwa eso a ye fa enipa mienu pe na yetimi asori adwa so me no for timi nka ma han oh network ni nya mo ba no mate compassion mo fanche ye hwese ebe fa last caller na ya amfa nso so a mo fanche agudie chia obi simana yenko sesia why me da se we dey soli nkonwa so dey me chia me ma me ba ko ai ma chia okay o asoma so nkwanta na me fi wura man kwa fa asem che okay we shen ye ne me ma me ne papa ne mebusuafo nyina me chia obi a ye tiefo ne ahwefo so ne yadofo so me chia obi a me da se me so me da se odi bablo watia odi o mam kwan a on se na sen me pa no na me start e kakra asa sha se se me biem enti wasa sha se biem wadawruma enti enche kwam de din no e ba betudwa na opetin bread ne better bread bread tea bread aha fe no aka die wasa fo no ubo ni chebe am tea bread kamya tatobo ana better bread ne se betwa ana sugar bread na me pano this time de maye no Italia bread na eye kama why ne dey Italia bread Italia so me ma andru ho Libya na trying anti Italy Italy Italian bread na pan ne de udi so minimum so eye kama etienche me di din no e ba betu dwam obia but se wo hia bi odi for problem me wo Ghana ya Sompa TV ya behwe me na me muru bi ne to wate me da se abroti amo ati wi ano akọ accountant wako hu no why kakra bi ensa ma me mpacha obremu a tia me da se abroti a enne enchia ya me chia madam funua pa me ne bokosua etafre one only the first woman ya obe head Asantemai secondary school obe bia head da na enam ne so ema enhrebi etome na meneno ewa yonkofa emu do papa entine Sister Doris Boampon wo Sofia Asamai e wana wa boss sia ya wote enne me chia upi minimi ye se onyankopon wa ma wa hoden enkwatenta ya hoden wo mu na wo ji wani wo no ma ne wo nananom ne was doctor erade won kam ho pa me da ase yo ebusia ye da hwefo ne etiefo nyina ase George Jam ne mo amoba ye awudu hadaya na afemia meba amamata ono so mfa dwumadi ani agoma mo ba ye nyina no ene YouTube no yeda mo ase abusia enipa ya ade awosa ye mentoma GTP Bensi Creations ya owo kwada so estate ene dwudwi Mr. Nansen menta na me hye nyina no mentoma atade bi abehu se hye me bia no ono ana ye Bensi Creations kwada so estate pacha obetimi afra ne 0551 559436 0551 559436 ebusia mena bedwafo nyina se Minister IBJ na Mensa Bramp oba pa bi ni producers no dada o mu nyina ase be masafo kantanka na Mr. Dave abike mu nyina so yeda mo ase medi de ohenere maame ekua yeboa asiama bronya yada mo ase nyakopon ye adoma da sene ye besa be hye biem na mankran so asem no ai prosi commander ne na kwa akohia abrantie de se dwato abamu enti ye hwede ombeye ekosi na me ya adoma da sene no ye ba ensunsan ye bia aba ho anase ehun sunsan ye bia betodwa no ye mama so ensi ewo ho yada mo nyina mo ase. Let's get ready to... My name is Kwesinyantich. In this region, sports is all about Sompa Sport. For the thousands in attendance and the millions watching around the world. Are you... No, I was not shocked. I'm always booed. Everywhere I go, I'm booed. I like to be booed. That's why I fight hard. Because I am the king. Ready? I'm ready. This is my national flag. I'm proud of it. And I'm proud of Africa. Sompa FM.
Sompa Sports. I said after we lost that against Sevilla and Basel and in Kiev and these kind of things, it's not bad to get to the final.